Guys, meron pala akong error coins dito guys na 20 pesos. Yan guys, no, titingnan nga natin guys at ilalapag natin. O, magkamukha guys, di ba? Ano, makikita nyo naman yan guys. At meron pala akong error coins na 20 pesos guys. Yan na, babalik rin natin guys na. Kikita natin. O, diba guys? Pagmasdan nyo na to guys. Ito ang error coins. Tingnan nyo naman pagkakaiba nila. O, yung guhit guys. Hindi lang guhit, buong buo. Yan guys, o. Babalik rin natin guys, no? Titingnan nga muna natin to. No? Papantay natin sila guys kung talagang error coins sila guys. Yan na. Yan. O. O guys. O. Kitang-kita guys. Walang cut. Yan guys. O. Ito pala yung error coins ko na error siya guys. Na ito yung coins kong 20 pesos. Yan o. Error coins siya guys. No? Tingnan natin ulit guys. Ito rin nga natin. O. Yan o. Yan. 20 talaga yan guys. O. Yan o. O. Error coins guys. Ito. O, hindi lang guhit ang pagkakaiba, yung buo. O, tingnan nyo, papatong ko pa guys ha. Tingnan nyo, no? Yan o. O, may mga tatak yan guys. Walang, ano yan guys, no? O, yan o. O. Guys, nakikita nyo guys? O, pares pa yung laki guys. O, mabalik rin natin ulit guys, no? Yan, kaya guys, tapos yung video kaya, babush. Kung meron din kayong error coins, shout out.